kishandiro ngo abakazi nibo bakizire kutaho mu bigombe by'abashwerine okukira abashaija kandi cyo kureberaho abakazi 40 nibo batahira mu kigombe cya Mothers Union kandi babashaija 10 bonka nibo batahira mu cya Fathers Union. Ikiboyiro hati tuboyira no kutashya aba mukitebe cyaba Mothers Union hanyuma na Fathers Union tubaterera kubona ubujunanizibwa bwabo aba Mothers Union bakozera umurimo mukoto ubwo kutebeza injiri okwegesa abana mico sabadiikoni wa Nyantungo agambira abazire ngo buno bujunanizibwa bwabo ubwamaka abana bakega ukutina ruhanga bakega okusaba kandi n'abakyara nibakwataniza abasajja abangi babaye n'obujunanizibwa obukurolera amaka gabo. Kandi we Reverend Canon Beatrice Mbabazi okurugaho burisa bwa Rwenzori kandi okurira okwegesa aba Mothers na Fathers Union arabwira abakazi abari mu bushwero kwerinda omuze gwo kushorora abana omu maka. Hataba mugamba ngo no mwisiki bamusomeseze mu isomero rirungi eribi omoja bamuteke mu isomero rirungi. Hataba mugamba ngo umwana akazaba omusege taliwo mukazi yogu bamutware na mbere barakamutwara mu masomero agabi abandi bamuteka amarungi irundi huwe bamuhefeve yokera abandi nangwa okulinda ekitinisa kyabo okulinda ekitinisa kya makagabo okulinda ekitinisa kya kanisa zo wabobo nokulinda abana babo kubegesa engeso okubaza amananu. Omuganda abakristayo mu district ya Shema barabwirwa korekeraho kwetungura obwe bari kubona abonesa bagenzi babo abo bari kusinga ebyobugiga ebyo nabigambirwe nyuma abazi ha kanisa ya St Matthew Church of Uganda Chempisa muri ya Kasinga district ya Shema ha mukoro rugogoma gwo kushitamisa omwahure Reverend Kamusime were na hantebe no kumukwase bishomurizo byekanisa. Omontere omuchagwara ngatatitwe Onyembo ya Kristo nyena ngoyijuke ahi Yesu yakwihire ahi wabire washika ahi wabire waza nangwa abantu no kushwere bukabware mere ukaba wakwasira kabugu wagenzire konka Yesu yakwata yajya garuko mukayawe tebekana so mushaija wawe haza wagenda wamushabira umushaija yatebekana haturyembo heyekeje. Haleluya. Kama tine mukama kumratine mukama ebyone bagamba nibiza kushikizwa omuriso mwaze twaza kwazo buriza ugene kumwa urumushana utazumwiruma omwahure Katusime were nabanze no kutereberagano kandi bamuragira obutarikinge kanisa ya Kristo omoyigure kaniseji abantu bagume bije kushaba wakatano abashatu bakushoma sandi bwanyuma yo kwate ngoma hamwe n'ebishumurizo by'ekanisa Reverend ogwarahire kwa rwija gukora jemeromo emutumirwe kukorwa turaganisa nguru kimwe cyemegwanjiko bwo muri so ahabo buntu bwawe ntujya gukora yewe neka yanje kandi ntushaba ngo hanga twase atereza amani kandi na Reverend antiga kushabira abakristayo cyo cyuye nabwanyuma abakristayo batandikireho no murimo gukurundana sente zo kumarire kanisa yabo bakagitaha mutindo gasha kwa Daniel Bingana na Mike Twachire.